can't stop the love we made. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Prosječan Samper. U današnjem klipu igramo znači Samp na mom serveru Royal Schoolu. Tu je sa mnom Mato In, Danilo Merdović, pozdrav za sve ostale, Frank, Emin Balić, predsjednik Lazar, znači pozdrav za sve momke ovdje. Server je znači close-ovan, open je 10. augusta u 20 časova, očekujemo vas sve, znači 20-25 plus, mi smo zadovoljni, skromno, znači tako da pokazat ću vam neka najbitnija mesta na serveru. Znači prvo jedno od najvažnijih mesta jeste gradska opština. U gradskoj opštini znači možete izvaditi ličnu kartu, zaposliti se, imate zbir različitih poslova, evo na primjer sad sam dao otkaz da ću vam pokazati. Komunalac, vozač brašna, znači imate i određene levele koji su vam potrebni da bi radili određene poslove. Znači kada dođete na server možete da radite samo posao komunalac i vozač brašna, što je nekako i vuče na roleplay, jer baš ako ne napredujete, nije glupo je da sad završite nešto pa krenete fazom da radite neki prejak posao tipa, ali da vam kažem kada uđete na server, po meni najbolji posao koji možete da radite jer početni stat će biti level 3 na openu, tako da dođete, to će vam mnogo značiti, a ostalo će biti sve level 1. To jeste posao komunalac. Komunalac je odličan, plate 10k, tako da je to meni sasvim solidno. Ovdje ništa nema, ovdje možete pljačkati čak trezor opštine, to je nešto novo, malo je izmenjeno od drugačijeg smisla. Evo ovdje da izvadite pasoš, ja sam izvadio sve još odavno, tako da meni ni ne treba. Dalje, evo imate ovdje čak i bankomat, ne furate do banke. Tu je sa mnom znači Mateo Ivin, pozdrav za njega. Ajmo. Ne, shvatit će. Nisam lepo kucu. Hoće. Port. Šta još vam možem pokazati? Mogu vam pokazati još nešto što je važno. Port 5, to jeste banka. Znači banka je izuzetno važna na serveru. Znači u banci, evo možete da vam pokažem šta možete uraditi. Inače banka je jako unikatna, ima dosta zanimljivo interijer, pogledajte ovo, znači možete gledati freaking kroz terasu što izgleda brutalno. Ovdje izvedite kredit, znači ja mislim da je potreban određen level, kredit, nemate podignut kredit, ok, idemo banka, to onda ide ovako, znači banka, evo kredit. Znači, ako imate određeni nivo da možete podreći određeni novac, ali morate da vratite banci, a poslije idete u dugove, ubacuje vas u jail. Znači, ja sam sada nivo 4, što znači ne mogu još. Znači, kad napunite nivo 5 možete uzeti to. Inače, sa leve strane je isto bio tamo da možete pljačkati banku, to vam ne moram pokazivati, to svi znate. Port, šta je još važno da vam pokažem? Evo pokazat ću mi pijacu vozila još radimo, nisam nešto završio, ali to će biti nešto osnovno pred open. Znači neke mini stvari, nećemo sada buđemo, neki obični vozila. Šta još, znači port, šta smo to još dodali smo, sad ću vam pokažem, znači ovo vam inače spavnujete, malo propadoh. Shit, evo ga. Malo sam propao, ovdje mi upao motor, evo ga, izbacio sam ga, znači ovo je spam. Šta je još važno da vam pokažem, tako je, znači imamo port i to, da, ovo je novo, Dadekov stan, to je jedna fora napravljena na jednog lika, kao teleportovo se Dadekov stan, šta ćeš ovdje, znači taj stan je na prodaju. Verovatno ću ga ja kupiti, jer imat ću gotovo čist port bukvalno do ovdje, ali to je Dadek. Mislim, ne mogu sad vam objašnjati što to znači, baš smiješno je, ali nebitno. U suštini, eto, neću puno da dužim, neki klip traje nekih 5 minuta. Nije potrebno ništa više, samo ću vam reći, znači, open mog servera još jednom je
10. augusta u 8 sati. Može slap ili Astuc 5, evo ga, stupo sam ga, 5, eto, znači, to bi bilo to u suštini, znači, rekao sam, Open je 10. augusta, očekujemo vas i to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio klip, razvalite da to subscribe dugme, lajkujte i komentaršite i to bi bilo to, vidimo se.